Salibonani bantwana benkosi, liyabingelelwa ngelihle igama lomfelo uJesu ozayo masinyane. Siyabonga bathandekayo ukugcinwa singabaphilayo, ukulondolozwa, ukuvikelwa kuze kufike sona lesi sikhathi singabaphilayo. Haleluya. Siyabonga bathandekayo izulu esilinikezwayo in abundance. Sabe sikhala ngo-2024 sisithi akulazulu kunzima, but now ngo-2025 izulu bathandekayo likhona linengi. So uhlupho luka-2024 luyalungiswa ku-2025. Haleluya. Kufanele sibonge. Ungahlala ucomplaina Josi, ungahlala usola Josi. Ubusola ngo-2024 sithi akulazulu. Ya izifuyo zisifa. Now izulu selikhona ususola futhi linengi kakhulu. Kahle kahle wazini wena? Wazini kahle kahle? Yekela izulu linethe, wena yamukela. uNkulunkulu kayivumi kwenzakala into engadali lutho empilweni zethu. There is a verse eBhayibhelini ethi yona all things works together for good. Uyezwa? Zonke izinto zisebenzele ebuhleni. Wethu uyafelwa, wethu uyagulelwa. uNkulunkulu ngabona evuma into isenzakala kuwe ukholwa. uNkulunkulu uyabe edala okunye khona phana okukusizayo. Uyezwa? uNkulunkulu uyadala okurayithi kokurongo. Uyezwa? uNkulunkulu ulengcebo phakathi kwengcekeza. God has got a treasure out of trash. So wena ungahlala ucomplain. Ezinye izinto zona lezo ubona ngathi zibuhlungu, ubona ngathi ziliphutha, ubona ngathi ziyakhalisa. Kukhona uNkulunkulu akudalayo phakathi kwazo. Uyezwa yini? uNkulunkulu ulengcebo phakathi kwengcekeza. uNkulunkulu uyadala okurayithi kokurongo. uNkulunkulu uyadala okumnandi kokubuhlungu. Uyezwa yini? We are serving a God who specializes on impossibilities. uNkulunkulu udila lezinto obona ngathi kazenzeki. Uyabona okungayenzekiyo ebantwini, kuNkulunkulu kuyayenzeka. Uyezwa yini? Haleluya. Singena enkonzweni yelizwi lanamhlanje, kasibendele izwi lomthandazo. Our kind and loving Heavenly Father, ngcwele siyabonga umusa omangalisayo, umusa ongasifanelanga. Nanti izulu baba oyingcwele osinikeza lona, izulu elinengi kakhulu. Siyabonga baba, sithi lukufanele udumo, ungcwele somandla. Dumo kalubuyele ngakuwe lonke. Baba oyingcwele, nansi inkonzo ephambi kwethu, sizafunda elizwini lakho, sikholise ilizwi lakho. Sicela ubaba omoya ongcwele, uNkulunkulu ongcwele, atolike imfihlakalo yelizwi lakho. Thina izoni ubusuyasinikeza ingqondo zakomoya ezibambisise kwakomoya, bese sisindiseka nxa sesilamukela ilizwi lakho. Baba, sizaqhubeka ngenkonzo. Sicela ukuthi zona lezi inkonzo zisisindise, singatholi information kuphela, kodwa sicela ukuthi inspiration inspire us ngelizwi lakho baba. Sicela usiguqule ngokwenziwa zibe ntsha ingqondo zethu. Siyabonga baba, ngoJesu siyakhuleka. Amen. Amen. Lizakhumbula bathandekayo ukuthi khona i-theme esigijima ngaphansi kwayo ithi yona Christ our righteousness, uKristu ukulunga kwethu. Hallelujah. Uyabona into engiyithandayo nge-righteousness by faith, nge-justification by faith, ukuthi awukhulumi ngabanye abantu. Uyezwa yini? Kodwa sikhuluma ngoJesu. Asikhulumi ngamadoda, asikhulumi ngabantu, kodwa sikhuluma ngendoda, sikhuluma ngomuntu uJesu. That's why ubona since saqala wena ukazungizwe ngibhizi ngabantu ngithi kulabanye abantu abayenza so, kulabanye abantu abanje so. Hayi, avela angisopholisa mina, angisonduna mina, angisosobhuku mina, angisovidiko mina ehlala enkundleni ithonisisa abantu. Uyezwa, angikhulumi indaba zabantu mina. Umsebenzi wamapholisa lawo adila ngokwenziwa ngabantu. Mina ngikhuluma ngalokhu uJesu akwenzayo. Ngikhuluma ngoJesu, ngikhulume lo msebenzi kaJesu. Lokho okwenziwa nguJesu esenzela thina abantu. Uyezwa yini? Hayi indaba zakho ayisizo zami. Mina ngikhuluma indaba kaJesu, indaba yesiphambano. That's why kulenye ingoma ethi yona ngitshela indaba endala, indaba kaJesu lobukhosi. Uyezwa yini? Ya mina ngikhuluma indaba endala, indaba kaJesu, indaba esindisayo. Uyangizwa yini? Hallelujah. Hallelujah. Ya sikuRomans chapter 6. Ya sizobheka uvesi 14. Ya kwabaseRoma 6 ivesi ngelika 14. Ithi iBhayibheli verse 14.
ngoba isono kasikubusa mana ngifunde kahle iBhayibheli, mana ngifunde kahle. Ithi yona ngoba isono kasikuba ngumbusi wenu, ngoba lina kalikho ngaphansi komthetho kodwa ngaphansi komusa. Haleluya. Uyayizwa yini iBhayibheli? Ithi ngoba isono kasikuba ngumbusi wenu, ngoba lina kalikho ngaphansi komthetho kodwa ngaphansi komusa. Haleluya. Ungafunda embalini bathandekayo, ngesikhathi sama-19th century kwakukhona omunye undoda okwakuthiwa nguJohn Nelson Darby owayefundisa abantu ivangeli le-dispensationalism. Uyezwa yini? Abantu bakhona bayikholwa imfundiso yakhe, bayamukela imfundiso yakhe. Even today abanye balokhu bebambile lokho kwafundiswa nguJohn Nelson Darby, owayefundisa abantu ukuthi uNkulunkulu wazama ukusindisa abantu ngomthetho kusukela kuMose kusiya kuJesu. Ngamanye amazwi uthi yena kusukela esikhathini sikaMose kusiya ekuzalweni kukaJesu umuntu wayesindiseka ngokugcina umthetho. Uyayizwa yini imfundiso e-dispensation? Uthi yena uJohn Nelson umthetho uthe usuhluleka ukusindisa umuntu, kwafika uJesu wasusa umthetho, endaweni yomthetho uJesu wafaka umusa. So kusukela kuJesu asisekho ngaphansi komthetho kodwa singaphansi komusa. Uyezwa yini? Uyayizwa yini iheresi eyayifundiswa nguJohn Nelson Darby? Uthena kulesikhathi lapho abantu babesindiseka khona ngokugcina umthetho, then bathe umthetho usuhlulekile ukusindisa umuntu, abese uNkulunkulu abeseletha umusa. Kambe bathandekayo, yiyo yini imfundiso yeBhayibheli? Yiyo yini imfundiso yeBhayibheli? Hatshi, akusilo ivangeli leBhayibheli. Uyezwa yini? Akusilo ivangeli elisindisayo. Ngamanye amazwi uNkulunkulu akanandlela eziningi zokusindisa abantu, kodwa uNkulunkulu ulendlela eyodwa yokusindisa abantu. Kusukela ku-Adamu khona ngale muva umuntu esiwa, umuntu ewela esonweni, uNkulunkulu ulendlela eyodwa. uNkulunkulu uvele kadevelophi, uNkulunkulu kala fashion. Izinto zakhe wahle waziqeda mzwane eqalile. So indlela kaNkulunkulu ayisungulayo thina singakabi khona eyokusindisa umuntu kayitshintshanga, lanamhlanje lokhu ifana. Uyezwa yini? uNkulunkulu wadala icebo losindisa uJesu khona ngale ezulwini. uJesu wabuya lapha emhlabeni wazosifela. Uyangizwa? So indlela yokusindiswa kwethu iyafana. Uyezwa yini? Kayitshintshi, kadevelop uNkulunkulu, kadevelop. uPaul kubeke kwacaca kuRomans chapter 4 ukuthi uAbraham kasindiswanga ngemsebenzi, kasindiswanga ngokusokwa, futhi kasindiswanga ngomthetho. Uyezwa yini? Kodwa uAbraham wasindiswa ngomusa, ngokukholwa kuKristu Jesu. Abanye abantu bathe bezama ukulahla imfundiso kaJohn Nelson emuva khona ngale, bathe bezama ukudiliza ivangeli le-dispensation elafundiswa nguJohn Nelson, bawela kulegalism. Uyezwa yini? Uyabona, impendulo ezimbili ezirong azinikezi i-answer eqondileyo. Uyezwa yini? Two wrongs don't make a right. Uyezwa yini? uJohn Nelson Darby uthe asisekho ngaphansi komthetho, therefore umthetho awusasebenzi. Abanye bathe hayi, John Nelson ayisikho. Uyezwa yini? Ayisikho lokhu ufundisa ulahlekisa abantu, uhlanekela ivangeli. Umthetho uyasebenza, ngomthetho siyasindiseka. Madoda, kurongo konke. Uyezwa yini? Legalism is bad as i-dispensationalism. Uyezwa yini? Kuyafanana konke, amavangeli angasindisiyo wonke. So bathandekayo, kumele sizwisise ukuthi uPawuli utshoni nxa esithi asisekho ngaphansi komthetho, singaphansi komusa. Utshoni uPawuli? Utshoni uPawuli? Mana ngike ngikutshele lokho okungatshiwo nguPawuli kuqala. uPawuli nxa esithi asisekho ngaphansi komthetho kodwa singaphansi komusa, uPawuli akatsho ukuthi umthetho wasuswa. Uyezwa yini? uPawuli akatsho ukuthi umthetho wachithwa kwafaka umusa endaweni yomthetho. Hayi, ungabhoda iBhayibheli lonke ngeke uthole ivesi ekhuluma ngokuthi umthetho wachithwa. Uyezwa yini? Ngeke uyithole ivesi enjalo. Okwesibili, uPawuli akatsho ukuthi umthetho lomusa kuyaphikisana. Mana ngikubeke ngalindlela. Bathandekayo, ngitshelani, ngubani umsunguli womthetho? Angitsho nguJesu, nguNkulunkulu. Uyezwa yini? Ngitshelani futhi, ngubani umsunguli womusa? Angitsho nguNkulunkulu. So nxa kuyikuthi umthetho lomusa kuyaphikisana, then uNkulunkulu uyabe eziphikisa. So bathandekayo, umusa lomthetho kuyahambelana. Uyezwa yini? Yinto eyodwa, yinto esidis, yinto eyavela kuNkulunkulu. Uyezwa yini?
ofananayo. So umthetho lomusa akuphikisani, uyezwa yini, kuyavumelana. Ngizakutshela ukuvumelana njani. Okunye okumele sikuzwisise ukuthi umthetho yiwo ochasisa ukulunga, uyezwa yini. Kulencazelo ezimbili ezichazwa yikulunga. Umthetho yiwo olinganisa ukulunga. Kwisivumelwano esidala umuntu kwakumele agcwalise umthetho ukuze asindiseke. Kodwa kwisivumelwano esitsha uNkulunkulu uqobo lwakhe ugcwalise umthetho ukuze asindise abantu. So kuzivumelwano zonke zombili umthetho ukhona, uyezwa yini, umthetho ukhona, umthetho is there, the law is there. So uPaul akatsho ukuthi uNkulunkulu esikhulula ngaphansi komthetho esifaka ngaphansi komusa uNkulunkulu wasusa umthetho. Hayi madoda, asikho okutshiwo nguPaul. uNkulunkulu akasusanga umthetho wakhe. Ngizakufundela ivesi ekhulumayo eveza ukuthi umthetho yiso isigodo esilinganisa ukulunga. Galatians chapter 5 verse ngelika 13 kusiya ku14. Mana ngikufundela ivesi uvesi 1 ukuze ubambe okutshiwo nguGalatians chapter 5 verse ngelika 13 no14. Siyaqala kuvesi 1 ukuze ubambe ibackground. uKristu wasikhululela ukuthi sibe lenkululeko. Ngakho manini liqine lingavumeli ukuthi libotshelwe futhi ejogeni lobugqili. Uyamuzwa yini uPaul? Uyezwa yini? Ya. uPaul uyasitshela ukuthi uJesu wasikhulula. Ya, wasikhulula kuphi bathandekayo? Ya, yikuphi lapho esasibotshelwe khona esasidinga ukukhululwa kukho. Asibuyele njalo emuva Galatians chapter 4 ivesi ngelika 4 lo 5. Zwana ivesi. Kodwa kwathi lapho isikhathi sesifikile ngokupheleleyo, uNkulunkulu wathuma indodana yakhe yazalwa ngowesifazana, izalelwa ngaphansi komthetho, ukuba ihlenge abangaphansi komthetho, ukuze sithole amalungelo apheleleyo amadodana atholakeleyo. Haleluya. iBhayibhili lithi uJesu wazalelwa ngaphansi komthetho. Why uJesu wazalelwa ngaphansi komthetho? Why uJesu weza ngaphansi komthetho? iBhayibhili lithi waba ngaphansi komthetho ukuze ahlenge abangaphansi komthetho. So bathandeka, uNkulunkulu wasikhulula ngaphansi komthetho ngoJesu. Uyezwa yini? Zwana ke ivesi esingayo namhlanje, Romans 6 ivesi ngelika 4 ithi iBhayibhili, ngoba isono kasikuba ngumbusi wenu, ngoba lina kalikho ngaphansi komthetho kodwa lingaphansi komusa. Haleluya. Lapha kuRomans chapter 4 ivesi ngelika 14 uPaul uthi asisekho ngaphansi komthetho. Wayesesingekho ngaphansi komthetho bathandekayo, ngoba uKristu usikhululile ngaphansi komthetho. So kuGalatians chapter 5 uPaul ukhuluma lamaGalatiya asebelahla ivangeli le-righteousness by faith, babuyela ngaphansi komthetho. Uthi kubo, lina elimi lagxila ngaphansi komusa, lingabuyeli ngaphansi komthetho ejogweni lobugqili. Uyayizwa yini iBhayibhili? Uyayizwa yini iBhayibhili? uPaul ukhuluma lamakholwa aseGalatiya asebetshiye ivangeli le-righteousness by faith, babuyela ngaphansi komthetho. So uthi yena, zwanini la, lina eseliyamukela umusa, lingabuyeli ngaphansi komthetho ejogweni lobugqili. So kuzwakala sengathi uPaul umelane lomthetho, kodwa ngizakutshela ukuthi Paul is not against umthetho. Uyezwa, uPaul is not against umthetho. Paul is against legalism, ukuzama ukusindiseka ngomthetho okuyilo ijogwe lobugqili. Uyezwa, zwana uGalatians chapter 5 verse ngelika 13 no 14. Uthini uPaul? Uthi lina bazalwane bami labizelwa ukuthi likhululeke, kodwa lingasebenzisi inkululeko yenu ukuthokozisa inyama, kodwa sizani omunye lomunye lizehlise ngothando. Umthetho wonke uhlanganiswe ngumlayo othi owodwa, thandani umakhelwane wakho njengoba uzithanda. Thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena. Ya, ngamafitshane uPaul uthena, lingahloliki kabi inkululeko yenu yokususwa ngaphansi komthetho. Ya, uthi kodwa thandanani. Abeseqhubeka ethi othandayo usegcwalisa umthetho. Uyezwa yini? Yayizwa yini indaba la? So uPaul akalalo uhlupho ngomthetho. He knows ukuthi the law is the standard of Christian living. Umbuzo uthi kambe uthini uPaul? Kanti manje uPaul utshoni nxa esithi sikhululwe ngaphansi komthetho? Ukuze siphendule umbuzo ngizakukhumbuza kancane. Ya, ngizakukhumbuza kancane kuchapter 1 kaRomans lapho sikhuluma ngohlupho lwesono. From Romans chapter 1 ivesi ngelika 18 kusiya kuRomans chapter 3 ivesi ngelika 20. Ngifuna ulalele kuhle izinto ezitshiwo nguPaul ngathi. Ungafunda uRomans chapter 3 ivesi ngelika 9, uPaul uyaveza ukuthi
sonke amaJuda labezizwe singaphansi kwesono, we are under sin. Uyezwa yini? Okwesibili, uPaul kuRomans chapter 3 verse ngelika 19 uthi yena sonke amaJuda labezizwe singaphansi komthetho, we are under the law. Ngakutshela ngathi nxa ungathatha isoni usifake ngaphansi komthetho kuyingozi enkulu. Ngakutshela ngathi libhomu. Uyezwa yini? Ya, ungathatha isoni usifake ngaphansi komthetho, ingozi enkulu. Mana ngikuchazele kabanzi ukuthi why kuyinto esabekayo ukuthi ngaphansi komthetho isoni sibe ngaphansi komthetho. Mana ngikuchazele ukuthi why. Asifunde ivesi 1 Corinthians chapter 15 ivesi ngelika 56. iBhayibheli yami ithi yona udonsi lokufa isono, lamandla esono ngumthetho. Ya, abaseCorinthians 15 ivesi ngelika 56. Ya, uyabona isono siyabulala bathandekayo, kodwa isono ngeke sikubulale sisodwa. Bambe khona lapho. Ngitheni mina? Ngithe uyabona isono siyabulala, kodwa isono ngeke sikubulale sisodwa. Ukuze isono sikubulale sidinga amandla. Uyezwa yini? Zwana la. Nxa ungahlanganisa isono lomthetho, umphumela wakhona yikufa, ngoba phela amandla esono ngumthetho. Uyezwa yini? Ngamanye amazwi, isono sithola amandla okubulala emthethweni. The law gives sin the authority to kill. Uyayizwa yini indaba lapho? Bathandeka, inkinga yikuthi umuntu wesono abe ngaphansi komthetho. Kuyinkinga enkulu, ingozi enkulu, ngoba isono sithola amandla okubulala emthethweni. Ngamanye amazwi, wena nxa uyisoni ungaba ngaphansi komthetho, umthetho nalowo ngaphansi kwawo unikeza isono ongaphansi kwaso futhi ukuthi sikubulale. Uyezwa yini? Ngikho ngisithi kuyingozi enkulu ukuthi umuntu wesono abe ngaphansi komthetho. Zwana la, kwakungela hlupho ukuthi uAdamu abe ngaphansi komthetho before isono singene, futhi akulahlupho ukuthi ingilosi ezingcwele zibe ngaphansi komthetho. Kodwa uhlupho lengozi enkulu ukuthi mina lawe sibe ngaphansi komthetho, ngoba phela thina siyizoni. Ya, uyabona isono, isoni esingaphansi komthetho ngumuntu olahliweyo, ngumuntu esekufeni. Uyezwa yini? Ya, ngizakutshela ukuthi why uNkulunkulu engasikhulula esonweni, engasikhulula esonweni kuphela, ayeke kunjalo. Uyezwa yini? Why uNkulunkulu esikhulula esonweni abuye asikhulule ngaphansi komthetho, asikhulule entweni ezimbili, asikhulule esonweni, asikhulule emthethweni. Why kudingeka ukuthi uNkulunkulu asikhulule ngaphansi kwesono, asikhulule futhi ngaphansi komthetho? Isizathu yikuthi laloba sesisindisiwe, lanxa sesikhululiwe ngaphansi kwesono, kodwa lokho esiyizona siyawona lanxa sesisindisiwe. So nxa usona ungaphansi komthetho yingozi, ngoba umthetho uyakugweba. Uyezwa yini? You are condemned to death every time you fall. Uyezwa yini? Ya, nxa ungawona ungaphansi komthetho, you are condemned to death every time. Uyezwa yini? Yikho okwenzeka emachechi lamhlanje. Abantu abanengi abalakho ukuthula emachechi. Uyezwa yini? Ya, khumbula ichechi ongena kiyo. Ya, abantu abanengi abalakho ukuthula, abanaso futhi isiqiniseko sothando lukaNkulunkulu ngenxa yokuthi bangaphansi komthetho. Ya, ma ungaphansi komthetho uhlela usovalweni. Bathandeka, akula muntu ophila ngokwesaba njengomuntu ophila ngaphansi komthetho. Lanxa ubuzwa ukuthi ezulwini uyahamba yini, akanayo impendulo umuntu wakhona, ngoba umthetho kawugcwalisanga. Uyezwa yini? Umthetho ufuna ukuphila kwakho. Uyezwa yini? Umthetho ufuna ukuphila okupheleleyo. So umuntu wakhona nxa ebuza ukuthi ezulwini uyahamba yini, hayi kala mpendulo, ngoba kawugcwalisanga umthetho. Vele ngeke kube lokuthula lethemba ngaphansi komthetho. Bathandeka, yikho uNkulunkulu esikhulula ngaphansi komthetho ukuze sibe lokuthula. Zwana la, ukukhululwa ngaphansi komthetho zindaba ezimnandi kodwa eziyingozi. Uyezwa yini? Bathandeka, yikho kutshiwo nguPaul kuRomans chapter 6 uthi isono ngeke sikuthinthe, isono ngeke sikubulale, ngoba kawusekho ngaphansi komthetho kodwa ngaphansi komusa. Uyabona, ukukhululwa ngaphansi komthetho indaba ezimangalisayo. Uyalala ubuthongo ukhululekile impela. Ya, uyakhohlwa konke. Uyezwa yini? Ya, kodwa bamba la, bamba la. Lanxa uphila ngokuthula, kodwa zwana la, indaba lezi zimnandi kodwa ziyingozi. Uyezwa yini? Zwana uRomans chapter 6 verse ngelika 15. Yikho la kule ngozi khona.
uzonanzelela ukuthi uPaul uphinda umbuzo ake wawubuza kuverse 1. Ngakutshela ukuthi kuverse 1 uPaul uyabuza ngenxa yokuthi ukhulume kuRomans chapter 5 verse ngelika 20. So umbuzo kaRomans chapter 6 iverse ngelika 1. uPaul wayebuza ngenxa yenkulumo yakhe kaRomans chapter 5 verse ngelika 20. Ithi yona iBhayibhili umthetho wabekwa ukuze isiphambeko sande, kodwa lapho kwanda khona isono umusa wanda kakhulukazi. Uyayizwa yini iBhayibhili? Then kuRomans chapter 6 iverse ngelika 1 uPaul abesebuza ukuthini Ndlovu? Ubuza ukuthini uPaul? Uthi na uPaul, ngakho sizathini na? Sizaqhubeka sisenza isono ukuze umusa wande na? Uyezwa? uPaul wayekwazi ukuthi angavela akhulume kuRomans chapter 5 esithi umthetho wabekwa ukuze isiphambeko sande. Lapho kwanda khona lapho kwanda khona isono umusa wanda kakhulukazi. Wayekwazi kulabantu abazojayiva bagide bakholise becabanga ukuthi umusa unikeza abantu igunya lokuthi bawone baqhubeke besona ukuze umusa wande. uPaul abesebuza kuRomans chapter 6 verse ngelika 1 uthi ngakho sizathini na? Sizaqhubeka sisenza isono ukuze umusa wande na? Abesesithi phinde. Uyezwa yini? Uyezwa yini ukuthi uPaul ukhuluma ngokwanda komusa? Kusobala kuyacaca ukuthi ukhulumela phezulu kukaRomans chapter 5 verse ngelika 20. Uyezwa yini? Kodwa zwana la, isizathu esenza uPaul abuze kuchapter 6 verse 15 yikuthi ukhuluma ngaphansi komthetho. Ukhuluma ngaphansi komthetho. Kuyingozi ebantwini abonakeleyo ngoba bangahlanekela ivesi bacabanga ukuthi sebekhululwe ukuthi bawone, sebephiwe igunya lokuphila umathanda esonweni. So uPaul abesebuza kuRomans chapter 6 verse ngelika 15 uthi pho sesizakwenza isono ngoba kasikho ngaphansi komthetho na? Kodwa ngaphansi komusa? Akunjalo. Uyezwa yini? uPaul uyakwazi kulezinye ezizaqalisa ukungungula zithi uyezwa sokumnandi manje sesisusiwe ngaphansi komthetho, umthetho awusasilahli, sowasikholiseni asitshayiveni. Ungezwa iBhayibhili ngabantu, uyezwa iBhayibhili isibalo. uPaul uthi kambe ngaphansi komthetho sikhululele ukuthi sikholise esonweni na? Uthi hayi, akunjalo, God forbid. uPaul akasinikeza inkululeko yokuthi siphile umathanda esonweni. Kodwa bathandekayo, kubalulekile ukuthi sazi ukuthi sikhululiwe ngaphansi komthetho. Ngizakutshela ukuthi uyabona uNkulunkulu akanandaba lokwenza kwakho. Uyezwa yini? Kodwa uNkulunkulu ulendaba lemotive, isizathu why usenza lokho okwenzayo. Uyezwa yini? Kubalulekile ukuthi khona sikhululwe ngaphansi komthetho. Kubalulekile ukuthi wena wazi ukuthi ukhululiwe ngaphansi komthetho. Uyezwa yini? Uyabona uNkulunkulu akanandaba lokwenza kwakho, kodwa ulendaba lemotive, isizathu why usenza lokho okwenzayo. So madoda, nxa usenza ulutho oluhle ngenxa yokuthi wesaba ipunishment, ukujeziswa, asosiKristu lokhu. Uyezwa yini? Ngoba lanxa okwenzileyo kukuhle, isizathu esikwenze wenza sibi. Ngizwa yini? So nxa usenza izinto ezinhle emhlabeni, nikeza abantu ukudla nikeza abantu impahla uhambela abagulayo, nxa ukwenzela ukuthi wena usaba ukuthi wena kule gehena ekugcineni usesaba ukuya egehena, vela kukho kuhle, asosiKristu lokhu. Uyezwa yini? Kumbe nxa ungenza kahle ukhangelela ukuthola umvuzo, lokho futhi asosiKristu, isihedeni. Ngoba uNkulunkulu akalandaba lezenzo, kodwa God is concerned with our motive. Kahle kahle ukwenzelani lokho okwenzayo. Uyezwa yini? Yikho okulendaba kuNkulunkulu khona lokho, ukuthi kahle kahle into oyenzayo ufuqwa yiwuphi umoya. So nxa kuyikuthi abantu abagcwele emachechi, ngizalitshela lina bantu eligcwele emachechi, liyangizwa yini? Nxa kuyikuthi wena usechechi ngenxa ukuthi usaba ukuya egehena, vele egehena uzuhamba, ngoba asosiKristu ukuthi ukhonzele ukusaba ukuya egehena. Uyezwa yini? Futhi wena nxa kuyikuthi usechechi ngoba ufuna ukuya ezulwini, ukhonzela ukuthi ezulwini kuyayiwa kuyahanjwa, therefore mana ngingena ichechi, asosiKristu futhi sona leso. Uyezwa yini? Isihedeni. Uyezwa yini? Vele asosizathu sokukhonza uNkulunkulu ukuthi kulezulu, ukhonzela ukuthi there is heaven to gain. AsosiKristu isihedeni. Uyezwa yini?
Nxa kuyikuthi wangena ichurch ngaleso sizathu uzakuqonda egegeni umatshwe ezweni ya ngoba isizathu sokukhonza uNkulunkulu ayisiso sokuthi thina siyesaba. Bathandekayo, kumele sizwisise ukuthi isizathu sethu sokukhonza uNkulunkulu sitshiyene kakhulu lesabahedeni abakhonza izithombe, abakhonza izithixo. Uyezwa yini? Abakhonza izithixo, amadlozi lokunye okuvela kuSathane bakukhonza ngokwesaba. Kuthiwa ungayeka ukwenza lokhu uzagula ufe. Uyezwa yini? Ngake ngakhuluma lomunye undoda oyisangoma ngitshela ukuthi lokhu kuyachiyeka ngoJesu, lokhu kuyachiyeka lokhu. Esithi wena ungatshiya lezi zinto uyagula ufe. Uyezwa wena uyagula ufe, uyagula ufe. Akula kugula ufe. Uyezwa yini? Ya, indlela uSathane asebenza ngayo ukwethusela abantu ukuthi hey, ungatshiya lokhu uzagula ufe, kumbe ungenza lokhu uzazuza lokhu okuhle. Uyezwa yini? Ya, abantu bakhona lanxa besekela lokho okuthiwa bangakwenzi, kabakwenzeli kabakwekeli ngothando, kodwa bayekela ngenxa yokwesaba. Ya, ngikhuluma ngamaphagans, abahedeni ngale bafundisa ukuthi ungavela utshiye, uyezwa yini, uzafa lokufa. Uzabhubha, uzagula ufe, uzavuvuka inyawo. Ya, batsho njalo abamadlozi bathi uyavuvuka inyawo ungatshiya izangoma. Hayi, uyezwa yini? Ya, kodwa ngapha koNkulunkulu bathandekayo akula kuvuvuka inyawo ma ungayekela ichurch. Uyezwa ungayekela ichurch uyephila kahle, le mali ibe khona. Uyezwa yini? Ya, futhi koNkulunkulu akula lokho ukuthi ungayenza kahle uyazuza kahle. Hayi, uNkulunkulu kathengwa, kabrayijwa. Uyezwa yini? uNkulunkulu asosithixo, asodimoni eliqakezela ukuze lize liyenze kahle libhonge. Uyezwa yini? Kodwa umehluko yikuthi ngapha koKristu sikhonza ngothando, ngentokozo, ukuthula lokubonga. Uyezwa yini? So madoda bazalwane, kutshoni ukuba ngaphansi komthetho? What are the privileges to be under grace? What are the advantages to be under grace? Uyezwa yini? Okokuqala, ungakhohlwa ngithe mina umthetho lomusa akuphikisani ngitsho. Okwesibili, umusa kawususanga umthetho. Bamba khonapho. Hebrews 8 verse ngelika 10, nansi isivumelwano engizasenza lendlu kaIsrayeli ngemva kwaleso sikhathi, kutsho inkosi, ngizabeka umthetho wami engqondweni zabo, ngiyilobe enhlizweni zabo. Ngizakuba nguNkulunkulu wabo, bona babe ngabantu bami. Uyayizwa yini iBhayibhili? uNkulunkulu uthina nansi isivumelwano engizasenza lendlu kaIsrayeli ngemva kwaleso sikhathi, kutsho inkosi, ngizabeka umthetho yami engqondweni zabo, ngiyilobe enhlizweni zabo. Ngizakuba nguNkulunkulu wabo, babe ngabantu bami. Uyayizwa yini indaba la? Wenzeni uNkulunkulu kusivumelwano esitsha? uNkulunkulu uthatha umthetho esikhulule ngaphansi kwawo, kasebuyiseli uNkulunkulu ngaphansi komthetho. Hayi, uNkulunkulu uthi yena umthetho ufaka enhlizweni zethu. Uyezwa, uNkulunkulu akasebuyiseli ngaphansi komthetho, kodwa uthatha umthetho awufake enhlizweni zethu. Uzakhumbula ku-Old Testament, kusivumelwano esidala, umthetho wawubhalwe ematsheni. Uyezwa, manje kusivumelwano esitsha uNkulunkulu uthi yena umthetho uyawufaka enhlizweni zethu. Uyayizwa yini indaba la? Ungalahli umthetho wena. Uyezwa, ngoba uNkulunkulu kawulahli umthetho wakhe. Uyezwa, futhi ungathembi umthetho obhalwe ematsheni, ungathembi umthetho obhalwe emabhukwini, ngoba umthetho kumele ubhalwe enhlizweni yakho. Bathandekayo, kutshoni ukuba ngaphansi komusa? Kutshoni ukuba ngaphansi komusa? Bamba la, ngizakunikeza ubuhle bokuba ngaphansi komusa. Zwana la, ukuba ngaphansi komusa, hatshi ngaphansi komthetho, ukuba ngaphansi komusa, isikhathi sonke nxa usiwa isono kasikubulali. Uyezwa, isikhathi sonke nxa usiwa usona kawubi ngongalunganga. Uyayizwa yini indaba emnandi? Kodwa ngikutshelile ngathi lokho akukunikezi wena igunya lokuthi uphile umathanda. Uyezwa yini? Bamba la, mana ngikwambulela imfihlakalo yabasindiswayo. Ngitshelani bathandekayo, kambe nxa usona ungaphansi komthetho, ngubani ojezayo? Uyangizwa ukuthi sengisehlukanisa manje? Ngiyabuza manje, nxa usona ungaphansi komthetho, ngubani ojezayo? Who gets punished? Ngitshelani lina, kambe nxa wena ungawona umthetho ungakubhadalela yini? Umthetho ungakubhadalela yini? Ngitshelani bathandekayo, ngilalele ngitshelani. Kambe nxa usona ungaphansi komthetho, kambe umthetho ungatsho yini ukuthi Ndlovu,
kumbe Dube, Khuphe, kumbe Ncube, kumbe Moyo. Ya, ngiyabona mpela usungeqile, ya usungephulile mina mthetho. Kodwa zwana la ndoda, ngiyakuthanda kakhulu. Lanxa uwonile ngenxa yothando engilalo ngawe, mina ngizathwala icala lakho. Abathandekayo, umthetho ungakwenza yini khonokho? Hayi ngitsho, uyezwa yini? Ngeke umthetho ukwenze lokho, uyezwa. Umthetho vele ngeke uzwelane lawe. Umthetho futhi ngeke uthwale ububi bakho. Umthetho ngeke ukujezele, uyezwa yini? Umthetho ngeke ukupikele. Ya, umthetho okwawo ikukugweba lokukubulala kuphela, uyezwa yini? Ngamanye amazwi, ngaphansi komthetho okufayo akusomthetho, kodwa nguloyo owonileyo, isoni, uyezwa yini? Ya, ungaze watshumayela ivangeli ukuthi umusa walahla umthetho. Vele ngoba ngaphansi komthetho, umthetho kawufi wona, kodwa kufi isoni esonileyo, uyezwa yini? Yinkinga enkulu ukuba ngaphansi komthetho. Mana ngikwambulela imfihlakalo ngomusa, mana ngikwambulela imfihlakalo ngomusa. Kambe bathandeka, umusa uyavumela yini isono? Cha, phinde, uyezwa yini? Kambe umusa ulungile yini? Yebo ulungile umthetho, umusa ulungile, uyezwa yini? So mazalwane, umthetho nomusa konke kulungile. Kodwa zwana la, umehluko yikuthi ngaphansi komusa, umthetho yikuthi ngaphansi komusa kufa bani, uyezwa yini? Ngaphansi komusa kufa bani bathandekayo? Ya, umehluko yikuthi ngaphansi komusa kufa isoni, uyezwa yini? Ngaphansi komusa akufi isoni, sorry, kufa uJesu, umsunguli womusa, uyezwa yini? Mana ngikutolikele kancane, ngisebenzisa ingcazelo kaGalatians chapter 4 ivesi ngelika 4 esike sayifunda. Ithi yona iBhayibhili, kodwa kwathi lapho isikhathi sesifikile ngokupheleleyo, uNkulunkulu wathuma indodana yakhe, yazalwa ngowesifazane, izalela ngaphansi komthetho, ukuba ihlenge abangaphansi komthetho. Madoda, sazalela ngaphansi komthetho ngoba ku-Adamu sonke safakwa ngaphansi komthetho, ukuze uJesu asihlenge. Akazange asuse umthetho, kodwa uJesu weza wazalela ngaphansi komthetho. Ngakithi lapho esikhona, so mina lawe asisekho ngaphansi komthetho, kodwa singaphansi kukaJesu, singaphansi komusa. So bathandekayo, uKristu wathatha indawo yethu ngaphansi komthetho. Uyezwa, uJesu uphelele, uJesu kalasono, uJesu impilo yakhe ingcwele, wafa esiphambanweni uJesu enjalo. So uJesu wabhadala lokho okufunwa ngumthetho okungekho kithi. So nxa singaphansi kukaJesu, umthetho awunamandla okusibulala ngoba asisekho ngaphansi kwawo umthetho. Uyezwa yini? Uyangizwa yini? Nxa singaphansi kukaJesu, umthetho awunawo amandla okusibulala ngoba sisekho ngaphansi komthetho. Uyezwa yini? Asisekho ngaphansi komthetho silahlayo. So akusekho ukulahlwa kwaba kuKristu Jesu. Hayi ngoba uKristu sechitha umthetho, kodwa ngoba uKristu segcwalisa umthetho. Ngake ngakufundela ivesi ethi yena uKristu isiphetho somthetho ukuze kube lokulunga okuvela kuNkulunkulu kuRomans chapter 10 lapha. So bathandekayo, nxa umthetho usithi kimi uyisoni wena kumele ufe, ngiyawuphendula ngithi umthetho zwana la, mina ngafa kudala kuJesu. Yezwa, ya, nxa umthetho ungitshela ukuthi mina ngiyisoni ngifanele ukufa, ngiyakutshela ukuthi hayi, mina ngafela kuJesu kudala, ngafa mina. Lanxa umthetho usithi kumele ungilalele ungihloniphe, ngeke ngithi hayi ngilinde ngisazama, hayi, njengalokho kwenziwa ngabanengi bethi hayi basalungiselela i-judgment day. Ngakutshela ngathi ngeke kulunge. Yezwa yini? You cannot be ready for Jesus on the basis of your performance. Ngeke ulungele uJesu ngokwenza kwakho. So madoda, umthetho nxa uthi kimi kumele ungigcine, ngiyawuphendula ngithi mina kudala ngakugcina kuJesu. Yezwa yini? Ya, ngoba ngaphansi komusa silungile madoda, ukulunga kokukholwa. So uNkulunkulu wabhadala, wasibhadalela ngoJesu. Yezwa yini? So ukulunga okufuna ngumthetho kimi ngilakho kuJesu. Ngilokuthula okunjengomfula, nginesiqiniselo futhi. Hallelujah. Ungakhohlwa uGalatians chapter 5 ivesi ngela 13 lo 14. iBhayibhili lithi lina bazalwane bami labizelwa ukuthi likhululeke, kodwa lingasebenzisi inkululeko yenu ukuthokozisa inyama, kodwa sizanani omunye lomunye lizehlise ngothando.
Haleluya. Zwana uPeter uthini? 2 Peter, 1 Peter chapter 2 ivesi ngelika-1 uthi philani njengabantu abakhululekileyo kodwa lingasebenzisi inkululeko yenu njengezaba lokufihla ububi. Philani njengezinceku zikaNkulunkulu. Haleluya, haleluya. Haleluya. UPeter uthena philani njengabantu abakhululekileyo kodwa lingasebenzisi inkululeko yenu njengezaba lokufihla ububi. Philani njengezinceku zikaNkulunkulu. UPeter uthi live as free men. Kutshona ukuphila njengabantu abakhululekileyo. Uyabona bathandekayo, thina amaKristu asenzi kuhle ngoba sisesaba igehena, hayi, kumbe asenzi kuhle ngoba sifuna umvuzo. Hayi, sakhululwa ekwesabeni, sakhululwa ekulahleni, ngeke siphinde sikwesabe futhi. So amaKristu kawenzi kuhle ukuze abalekele ukulahlwa ngoba vela sisekho ekulahlweni. Ya, ukulahlwa kakusekho kwaba kuKristu Jesu. Yezwa ngakufundela ivesi Romans chapter 8 verse ngeka-1 ithi yona akusekho kulahlwa kwaba kuKristu Jesu. So madoda bazalwane, siyizinceku zikaJesu Kristu, umsunguli wokulunga hatshi owesono. Ungakhohlwa, isono silomphumela. Ngaphansi komthetho isono sibulala isono, kodwa ngaphansi komusa isono sibulala uJesu ongumusa. Yikho la iBhayibheli emnandi khona. Ngaphansi komthetho, so wena nxa usalela ngaphansi komthetho ulokuthi gcinani umthetho ukuze lisindiswe, ya asenzeni lokhu asenzeni lokhu, do's and don'ts. Ungakhohlwa ukuthi khona ngaphansi komthetho isono sibulala isoni, sibulala wena ongaphansi komthetho isono, uyezwa. Kodwa ngaphansi komusa ngaphe ngubizela khona, isono sibulala uJesu ongumsunguli womusa, uyezwa. Sibulala uJesu ongumusa. Ngamanye amazwi, nxa usona ngaphansi komusa kawulahlwa, kodwa uJesu ubethelwe endaweni yakho. Ngifuna ubambe lokho, kubalulekile. Emuntwini ongumKristu ukona ayisikho kwephula umthetho, kodwa yikuthatha ingqamu uquma uJesu, uyezwa. Ukuze ubambe kuhle, mana ngibuyele kancane ku-Old Testament. Uzakhumbula ku-Old Testament umuntu okholwayo wayethenga wona, wayebulala iwundlu kuthabanakeli, wayethatha iwundlu abuye lalo kuthabanakeli. Abanye bazi kuthiwa yisanctuary, itende lokuhlangana. Nxa owonileyo engabuya lewundlu, umpristi wayethatha ingqamu ayinikeze yena umawona, abesezihlabela iwundlu lelo. So nxa wayezibulalela iwundlu, wayevuma ukuthi izono zami zibulele iwundlu, uyezwa. Ya, wayevuma ukuthi izono zakhe zibulele iwundlu. So madoda, singawudelela kanjani umusa? Singawudelela kanjani umusa? Ukona ngaphansi komusa yikuhlaba uJesu ngengqamu. Isono kumele sisizonde kakhulu ngobubi baso, lokuthi salengisa uJesu esiphambanweni. Uyabona umusa uyamangalisa bathandekayo, umusa uyamangalisa bathandekayo. Ya, phezu kokusikhulula ekufeni, ngakufundela ivesi kuRomans chapter 5 ivesi ngelika-2. Umusa ngamandla ayenza kwenzeke ukuthi umthetho ugcineke. Uyangizwa yini bathandekayo? Umusa ngamandla ayenza kwenzeke ukuthi umthetho ugcineke. Uzakhumbula uPaul nxa ekhuluma ngaye kwabaseKorinte uthi ngilokho engiyikho khona ngomusa kaNkulunkulu. Umusa engawuphiwayo kawubanga yize, ngasebenza kakhulu kulabo bonke. Uyayizwa yini indaba la? So umusa ngamandla omKristu, the enabling grace. Ngakutshela ukuthi uJesu nxa ekhuluma ngaye uthi yena, by the grace of God he tasted death for everybody. So umusa wayenza uJesu wanambitha ukufa endaweni yabantu bonke. So grace is the enabling power, ngamandla okwenza izinto zenzeke. Uyezwa yini? So amaKristu ungabadeleli, ungasideleli, ungasithathi kancane. Silamandla angumusa enza izinto zenzeke. Haleluya. So umusa bathandekayo usinikeza ukunqoba isono, njalo umusa uveza isimilo sikaKristu kithi, uyezwa yini? Yikho kuhle ngokuba ngaphansi komusa. Madoda, kuyamangalisa ukuba ngaphansi komusa. Akukho ukwesaba, kulokuthula, kulethemba, kukhona amandla emuseni. Haleluya. NgoJesu ngithanda ukwazi, ngitshela abanye ngomusa, bathole ukuxolelwa
ngoweza ukusifela okunye ngoJesu. Haleluya, haleluya. NgoJesu ngithanda ukwani? Ngitshela abanye ngomusa, bathola ukuxoleka ngaye oweza ukusifela. Abesesithi umhlabeleli, ngoJesu mangifundiswe, ngeyakhe ingqondo ngaziswe, moya ongcwele mfundisi wami, vezo kukaKristu yimi. Haleluya. Mfowethu, dadewethu, mama, baba, gogo, khulu, ngiyakunxusa mfowethu, ngiyakunxusa esiphambanweni, ngiyakunxusa ngaphansi komusa. Woza ngaphansi komusa, suka ngaphansi komthetho, vuma ukusuka ngaphansi komthetho, ngoba ngaphansi komthetho nxa ungawona kufa wena, kodwa ngaphansi komusa nxa ungawona isono sakhona sibalelwa phezu kukaJesu, ngoba uJesu wabhadala. Wena woza uzosindiseka, woza uzokwamukela umusa kuJesu. Siyabonga, haleluya. Ngiyakhuleka nxa uvuma, baba ingcwele, siyavuma. Musa umangalisayo, musa ongasifanelanga ukubana thina siyizoni ebesingaphansi komthetho, ebesifanele ukufa, sibizelwe emuseni ukubana sizokwamukela wena. Baba ingcwele, siyabonga. Akube kithi njengokutsho kwelizwi lakho, sidale senze amalungu ombuso. Abanye abakwakwamukeli njengeNkosi loMsindisi, cela ubakamukelise Nkosi inkonzo yokuhlengwa kwabo. Siyabonga Nkosi ngoba uzwile imithandazo. Bayavuma abafowethu, bavuma odadewethu, bavuma omama, bavuma okhulu. Babusise Nkosi nxa bevuma esiphambanweni, basindise. Dala inhliziyo zabo zibe zintsha. Siyabonga ngoJesu siyakhuleka, amen.